Mheshimiwa Karingo na radio na bangi bauga bagampinga kiamenekia kiambasi ana bagampinga itine ya secretary general kiambasi berema ankwenda kubera uju ndienda ku bantu ku mugwanja kwambiria narua ka bantu ku mugwanja kenda bampinga kiamenekia kiambasi kana bampinga gitine kia secretary general kiambasi watu eka ntuko ikuthira na batampinga iba inge nkambate kia ona bakire forever nonto bate kumenya kinya history ya magiki in fact dra tegira ndona utu wa ore uri member kinyo ya kiambasi nonto bagite temporary membership ya 1 year na 1 year ni edire okay ngwane anto bumbire kia kiambasi secretary general muntu ko ngwito muntu tu weta na maguru twakwe wangirije athuri murungi ditango geku ya gutoma tomia kawira na mbecha kwa tueke itiko kinya kana iretika gairwa kadita branch kana imuika idwa ito kwenda kumenya na kinyabwe muri Meru ukakarinto byenu ukadugane ngo biune mheshimiwa kathuri murungi yake kinyani nara nkona makosi ye kalika kalinga fileni na kwa Meru nara kona ukalirie nao mwanka tuone services yetu gwite kuna tulantu wa Meru kuma kitu tunimwa kitumba gukura tuwe Meru ukethero na ndetomba kuthwa tu tuyuga twire antu ara turari na kayuga kamwe twi Meru county so unimbetete go support mantu jau na ko ingo na itutete boya kana ntu atongira bara wengi bakugwatanira najo na ingo shokiria mheshimiwa mpuro wa bore nyase nita kadumurunge kazo no tukwa organize meeting yewe nau imbetete na itutete tu baba support au angang kwenda ku au ukateka nkobie mbikirite yandi ki 70% ituramberie movement jua vijana Meru County ito Meru Youth Redemption Council area igakikisha ngogiri kweja no Meru County 70% yewe antu babevi nonto kinyapo no uba ingi na 70% tenders banengero 70% ya tenders ya Meru County na watu thirikari ya Meru County itiba haki yao tugeta guchwa thirikari iwe kaba haki yao 2027 turi amwe tuthithie mukataba wa kuga tukurikania 70% ya ngocha thirikari wingi 70% ya tenders ya thirikari wingi 70% ya appointments ya thirikari wingi 70% ya nomination ya thirikari wingi kigeta na yuru na ko utomba gukarau kutura kurise kwandu bare akuru ukeba yeja ite na bingi ukiendagia nonto bobe na mbecha na yudi bathomire na batikuona wichi kulita turenda thirikari wingi tureri na 70% ya youth na 70% ya tenders ya youth na kila kitu tuga in the ratio of 70 versus the rest kwa uni ngakikisha bubuka tugita na mbere nawe MC wa korotwana kiama kiambasi thirikari-ini ya kaunti Meru mwenda Kirinya na ciumiretie na kwaria ikonie kuganwa gwa kaunti Meru gutwika kaunti nyambene na imenti akiuga onto bubone kiguni kinene kiri Meru Kurukina ameneretie ngavana wa kaunti Meru Kawira Mwangaza ni onto bwa korwana kimera kia mera akimuria gutwika mubarothi munene wa kimera giki amu ngavana wa kaunti ya Embu ni umwe wa baraba tongerete gukuberia kimera kia mera na muguka aja Kenya na Kenya ome ya NDOGO ya Kenya ogwa bokune ati mantu ya kaunti ya Meru kugaukanwa ya ile Israeli kaunti ile Nyambene na Meru ya Kariru. It is a fact ya Kariru na kwanza onde Kirinya I'll be part of the people bao champion. Obora tu wita mena obutu wita tukevuva. Mbere tiari province inyanya. Siasa chia ya tuethira tu na 47 counties. Obora tu wita tukiendelea no bu counties igeta ikini akua nontu turea ilia thirikari ya ileti bora yombe kio kinyithiria mwananchi urari ntheburu services na maendeleo ya kinyamo kinya igembe na tiani nyareo kukaomba to aukanie tia o county the better for us not to know buri resources iwetate so Meru atoka ukana watu ika Meru ni kuona 12 free na Nyambene ni kuona 12 weyo na anabeto bakona opportunities cia kwandikwa ngwe
NGOs iki investigate counties inge kwa tuka irine ya invest Meru ne weta ka invest nyako Nyambene ndona zibara bakuya be yaba invest Nyambene paka invest Meru ka county tutikuwa batu twathurane Meru katukuwa atiri Meru nende yokinyegita nontu wa population yetu number 1 na kwa tuka tubatu tuna constituency mwe kenda na sub county mwe 16 batu itugani kwithira nende tuna county igana yele etisho ketho kwenda Meru igauka no tuthia tuna Nyambene county na Meru county obwo Nyambene kumimena antu batiania na yembe kubamena ibontu utikwenda conversation yithire rembi irio nanko athenga banogethero imjanja owe baseda number 1 ebura Meru ibati kwanu yana yaile lakini no ntu utikuthwania head kuraya uriona ya wokurwa nao na uwe so nende ukethira ro mume umira mindiene ukaua mantu yo ya Meru kuhitanwa yaile no ya support 100% no ntu mutongeri onge nyomo akuria nayo iwe nkake. Another issue ya still utouch governor wetu Kawira Mwangaza imantu ya kimera getu kira kiwitwa Mira whenever muntu akiaria mantu amaya Mira na very careful no ntu utikumenya families igana ugutouch kuota yotonga bonthe Kenya humanity nambi humanity na Mira. Now indira governor waromba kura rikana no ntuinda kuthikira muno weta na regembe na no bo promisere muno bera wabatethia mantu na ya Mira kuralukire governor ri okuluka so nende burakuri ni atiri governor batue kimera getu kia Mira atongere ba ingi sana ibagerete muno nya guchuira Mira international market lakini kwa tuika wewe governor anthe akukura Mira mirerete ya wenyeshima the first ambassador Mira abati kuthire governor wetu ombi Meru ubati kuthire nyora achuriro munda nyaike 10 uregembe ogura yo Mira kenda withira we ambassador Mira number 1 no ke ari nyena governors bange be ya oeta wa baliungia mundene yo kuyo Mira kuonania Mira obuti kimera giki na te drug eta one zile nya the other day ke trend expo no ona na kia Mira ituronere nya mbichene Cecilia awete nya Mira o aimiona na kia ki governors bange na anto bange akimaketa Mira na muguka o nawe o ngare thirikari murayo ya kone kuke mura ke murao bishop kana theri hapana hiyo hatutakubali governor. Na iu ni chochi gutonengera kanya ga gwikia meruke kanini aja methene yetu nteto lakini baba no ntoni shokerete twitana mbere na nteto cietu. Meru baugire njorwa itematina kinyami jango akoro ibaita agaita akona riski ya mtuko wewe na njorwa tiri irachoka na uthiaki na mbiririe kora kagata tuogre ende kinyairia irakwira miangatene ya maitha ni njorwa hiyo ni mama kama ni mama wacha apite ikinya nyuma ya ringi turinge kumbo tukiringagia matanga na kununkira guchuana na njorwa cietu Otoria Mumeru augire guciumagarira ni gucionera jama ingi tuko yenarua ni tumagarire na gukinya mwanka muchine mutori jua county ya Isiolo tuchia kenondo na tuchikire mungio nkroi tanjoru iria ingi ni wikagite gugeta na itewe ni mugongo ndio tu dunia lazima upende kwenda nikapata mtoi nikateremka chini nikiri mubango jwa njorwa cietu na Nancy Ndogo tukuchionde cha Jumapili aja kwa Meru TV kwa mbiriria thaa imwe na nuchu cia ugoro mwanka thaa igiri cia ugoro
njorweni oni na ugwe Ninga, tena ina pole pole tu. Ndio jangu kile soka. Pole pole tu. Meru TV cionere mwanya. Ndene ya muturire ikwithagira kuri na nkathi mwanya mwanya ya wanene gukura na nginya gwaka muci bietaga ndwanja bwa mbere man ni communication breakdown. Okay. Bamwe baugaga kaba gukethania bangi bakauga kaba kuringana itheru na tutugaga gatukugambania Bilanto ba confusana wendo ibyo binge usingana turula ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njira ya kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka mukamenyana buru kwera ngororia gutio mutogora muntu athwirite nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria thaa 1:30 mwenka thaa 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe uke akwenda kundu kaangaratania muntu imbeane ukutuka atumba kurekera mbotera nilikaye ngwe ndobo wa kukaurana aki engwa rikana utegwikiangare road test utiambite kumigura Dhabiti Sacco ni twejenaga loan wa ukulima majani, ukulima coffee, ukulima maziwa loans, advances na mbaine account kiri amemba beto kugwatia roni jino mwanka withwa urugurete account ya Dhabiti Sacco na nkoroki uri mumemba wakagitaga nkoroki emeri ile gwetana mbere kumemantu nkoroki no turiongire obisine sietu irire akwe nagwe ana uringe thimu gukorokera namba eje 0701911765 kana utume email kiri info@dhabitisacco.co.ke kana kiri website yetu yani www.dhabitisacco.co.ke. Dhabiti Sacco, our Sacco, our growth. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku Sukurani Academy ni sukuru ira ijekene na gukorokia ana na nkoroki guthibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya toa anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kiri boda story natuanya toa anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatina mwana waku tuanya tuto turiungire obisine sietu ntuko cia kiumia kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaa 3 cia rukiri mwanka thaa 9 cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very, very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 Kere Chogoria Milimani @yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence.
Ibwega tugucokera ni kenda tugitana mbere na nteto cietu na tugitana mbere nabo atongeria bakuma Kiamuri wadi ya Kiago irie rigicigo mbunge ya Centralment ni bathithitie maandamano jathire mwankene jwa Meru na Tharaka-Nithi bakimeneria mirandi iria igwa kwa mwankene ije bakiuga negiutate na watho. Kuruki atongeria babani bakuromba thirikari gutegera mendekithia jao ni ukureta thiri gatigati ga kaunti iji cio ijiri ondi iromba riao ni kiri atongeria bagi siasa kumira na kugwatithania mugongo na nkuruki kureta wite na mbere miankene iji yo iri Jeff Wagituma ari nacio. Bau ni atongeria mwanya kuma wandi ya Kiago Centralment ni aria bathithitie maandamano jathiri na nkuruki kumeneria bunene atongeria ba Tharaka-Nithi. Uro kinyangiro irio bionthe over 3 acres. You must pay that one. Akarea. Kendeja kunenkane ya munda ndene Meru County. Kiamuri mbi. Katije mwankajwa Meru County na Tharaka-Nithi na yankaga. Akethuru are senator. Na ije na baretete kwa thaba Tharaka-Nithi. Kenda akeja kunenkane ya miunde Kiamuri mbi. Bara ba monenkere kura. Ba Tharaka-Nithi. Na thithia mechemanio kwao. Na manto jabu akothithia. Baadyo tore anto ba Kiamuri tuendete thiri. Lakini tukunoga. Nkuruki atongeria baba ni bakuromba thiri na ngwataniro itongeretwe na atongere bagi siasa bantere iji batiga kuinsaiti antu banaria kureta thina ni kenda twambiria kuragana otherwise batu to peaceful people lakini Gataya na MP wa Tharaka na kansera ni baba uturuithaniaja wita gutwakithia mijengo tutikwenda kairi itwaugira kwa kagita development igeta na mbere urutere na rurua imenti karwa Kiago lakini mwanka narua no tukwanuru kuendelea ara insight antu gwa kanyomba ndene munda jogu contrary na bura security committee yaugite gute development ikathithwa ndene disputed area itokoromba thirikari ejokia tua iguru ria seneta Gataya nuntu bakweja gwinsaiti antu kurwa ndene ya Kiamuri mbi ndene rekondi kiri rekondi kuma gita ria mukoron mwanka jojo alitero mukoron ijwa Meru na Tharaka na utero Kiago kana Kiamuri mbi kera kindene ya Tharaka county kana Tharaka district kiri manto jaja ito kuromba thirikari na inya batwekera tukwenda imwanka jume agenda number 1 mwanka agenda number 2 mwanka agenda number twekerwa jekingi gya kuonania mwankara jore bakujaga mana kure antu beto bauragirio ko na thirikari te tuthingatagira taweto bwana Kathuri Murungi atonyere nteto aje amenye imbie gutuma seneta wa Tharaka eja kuthithia muchemanyo ndene Meru County. Number 2 nkaromba kinyanga bana wetu ende kumenya mwankaji wawe na Tharaka-Nithi County kenda tuthiria mantu jaja na thiri ya kwethira thaiji tukwaria ya Gataya na retia yawe akathiria we maoke thithia atia na tuveto kaba utese kaja bagweterete tumba kuona jabura Gataya retira ntuba we bakuyukia ndata
ugote kweja kuyukia ndata oja bura yukirie. Nkiripotera Meru TV kuma wandi ya Kiago Central Imenti mbita Jeff Wagituma. Ibwega Jeff Wagituma nontabwante tuna tugitana mbere DCC wa Bori West Kipkoech Rabat na rombete mbembithi kurita ngugi cia bongwa na gutiga gwetera ngugi cia kwandikwa obitini. Akiaria na rombete aciari na kugwatana na tongeria ba matura ni ukurwa na ndawa cia mbogita irio ntobindege ni watho LC wa Mutegi gato nenkerie kuma Bori. DCC wa Bori West to Kipkoech Rabat na kuria cheri amwe na rito kwebebukania na ndawa cia mbogita. Ara kuria cheri kuatanira na atongoria ba matura na kuringa riboti kiri atongoria baba thuganirwa baraba kwendia ndawa ino amwe na nchobi ndegi watho. Jambo lingine ambayo inatuharibu sisi wasasi hata wanafunzi, mambo ya drugs na pombe. You know, drugs si ati inauzwa na sijui miti ama wanyama wa pori. La, ni sisi ambayo tunauza ayo madawa na pombe ya kulevya. Tafadhalini wazazi, nataka kuambia kwamba mukijua mwenye anauza, na mimi najua mnajua, si ati hamjui. Ama pengine one of you or two or three are doing that. So mukijua mwenye anauza pombe haramu ama kama chief ama nani, tutakuja na OCPD kutafuta hao watu. Ndokagitania kurabata kuria nthuke imbithi gutiga gutegemeagira kwandiko ithirikari ende baruthe kosira chomba kubandika bebongwa. Usiwahi kusema hakuna kazi, hakuna nini. Kazi iko. Na siku hizi tunataka watu wajitafutie kazi ili waajiri wengine. Technology iko nowadays, and technology can be used or can be leveraged in so many sectors. Iko mambo ya performing arts, iko mambo ya arts and craft, iko mambo ya building technology, iko mambo ya plumbing. All those are career opportunities that are there. Mambo ya forestry, wachache sana wanafanya forestry, and that is where we are moving to. Mambo ya environment, mambo ya maji, mambo ya nini. Alafu nyinyi mnakuja kutuambia kila saa ukiamuka, nataka kuwa accountant, nataka kuwa daktari, nataka kuwa sijui lawyer. Hapana, you are not all equally gifted. Some are good academically, some are good maybe in doing hand, vitu ya mikono. So take advantage and discover where you are good, because that is where your life lies. Mkurukira bat na thukite kanyaka kuwatogeni antu ba Bori West kiri mambura mamandaraka mama karuthika tariki 1 mweri wa 6 chukuria Sirimon Timao. Iutia Patrick wa Stera igagukinyira na njirere ya grade au kanyuma no indi tono goke kanini tugashokera twitana mbere na nteto cietu. Meru baugire njorwa itematina na njorwa tiri irachoka na uthiaki ndambiririe kuura kagato tuodre ende kinya iria irakwira miangatene ya maitha ni njorwa
Hiyo ni mama, kama ni mama wacha apite. Nungera guchuana na njorwa chietu. Otoria Mumiru augire guciumagarira ni gucionera jama ingi ntuko yenarua ni tumagarire na gukinya mwanka muchine mutori jua kaunti ya Isiolo. Tuchia Kinongo. Ndio tu dunia lazima upende. Bwegano ntubagwita na mbere kuthorori ndeni ya Meru TV tugita na mbere na nteto cietu ni ati munini wa mutongeria wa nthiguru Rigathi Gachagua muthenya jwana rwana kugwete ugeni atongeria baria bathamire kana baria bathamire kiamene kia Jubilee na kugwata mbaru kiama gia Kenya Kwanza ni gikaro giki Gachagua akanthire atongeria baba na kuga ari tayari gwitaniria na bongogi na kugwata kioneki kia Rais Ruto mbaru ni ukwiritira akenya ngugi iria babathurire. Tugita na mbere na juu muthenya jwana